Topulong yangi ikapat koblay badan bor barno. Bangin pinbana yaka bor jangutrai ubamipat. Bangi kibalayo pidiyan yaka sinjat jaga jingais pun jamu. Ngila banyo yaki jingai barno. Kaba pen pau pura yaki. Dautrai jangyo Jesu Kristu kun jame. Ubakim batsensha rengka barme. Haga jingela kawai junguminsi yang Bakhuid. Ublay junam la junam. Amen. Kajing pule na kikam ki apostol. Kakunhun jong hito ki balangay kaladon kaway, tang kaway kadunut, bat kamansim. Bat amdon uway, ba ong ba kano kamar, ba udon kadey gejong u. Rey, kilayale lang, kadba kidon. Bat da kaborba ki apostol kil ay ya kasakhi, ya kajing mipat jong utray Jisu. Bat ka ay, kabokraw kaladon halor jong ki baro. Amdon uway naki kiba ukurdo. Namar kito kibadon lengka nekaying kiladi yaki. Bat kilawanra yakapisa kadba kiyo na kaba kiladi. Bat kilabu yaka hakikijat jong ki apostol. Bat nangta layasam yaki haway pa uway katkum kajington kam jong u. Bat kumta kala jeba u Joseph ya uba ki apostol kilasin u Barnabas kabamut ukun jong unong pentingan ulibi balakha ha Cyprus uladi ya kalingkha jong u balawan ra ya kapisa balabu ya ka hakikijat jong ki apostol kaktin jong utray Nakasam kendai pulai kenambar news pa new bu kendai. News pa new bu kendai. Udrai udai usimbom jukur wan mani. Bom
ja. Kum taru ia ukun ubriu deiban kentiu. Babaro ubangit hau unyo kacing imbom jukut. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai milon ka batpil. Ringkat bat piru, Kajingpuli na gospel Bakhuid kat kumya anis. kaurong kami ketrai. Uji sula hau Nicodemus. Deiba enda ka biang iati. Kaler kabbe katshaba kamon. Piosngo ia kajingsawa janga henry tintip na ekawan ne sha ekale. Kalong kumju yau tabaro balaka na umensfir. Nicodemus ula hau kumno kane kalaban long. Ujisu ula pai ketin yau. Pilong unangi kai ka Israel. Patim smotu ya gane. Shisha nga hapi. Mikran ya kaba niti. Barni saki ya kata kaba nilayo i. Pinpan pedian ya kasaki jogi. Lada ngalayo tu hapi. Ya kie ki joga porte batin nge. Kumno pilaban nge. Lada ngalayo tu hapi. Siapa kie joga bane. Ompat judon ubala lay siya lalay kiyo siya bane. Laitang uta ubalawan hiya na bane. Ukun uberyo. Bagkumba Moses ulakin diyo yaw sain renam hari kerja. Kumdaro yaw kun uberyo. Deban kintiyo. Babaro ubangay hawo uniyo kajingim bang jika. Ka gospel jong utrai. Ko kemen kopera bagi utrai Jesus Christ. Hari ini Sngi mina puson bag mina sna siapa kajingkar jongka jinga jongu Christ. Jingkardor jangga jimmi pat jongu Chris bat kumno kala trekam haga jingim jongi bat kumno kala trekam haga jingim jongi bange bangius nguru haga gospel minda kasngi ujisu uyakran badu Nicodemus uwei udakat jongka Sanhedrin ulong unongi kai ujisu dan pensyai yawu halor ka benta jangga beneng Haluru mensiam Bakhuid, batkum juro kajing kardor jangga dimpana. Badu Nicodemus udang kirli siapanga jing tray kam jangga mensiam Bakhuid, badu jisu batai hau kane kalong kum galer. Ngimla ban yo i ya galer, henry ngila ban yo mad ya galer. Galer kawan nang no, kaleit nang no ngimtip. Henry ngila ban snow, hapo jongi haba kaler kababe. Badu jisu om umensiam Bakhuid ulong kumne. Ngimlaban kadau umensiam Bakhuid. Henry ngilaban snow ya umensiam Bakhuid. Ngilaban sautu ya umensiam Bakhuid. Bad ngilaban im badu umensiam Bakhuid. Bad kata ke jingim badu umensiam Bakhuid. Kan pelong yang ngi kibalait luid. Bad habangi impura badu umensiam Bakhuid. Kan mi yau so jong mensiam Bakhuid haka jingim jongi. Ki so jong mensiam Bakhuid kalonga jingim Kristan jongi. Kumno ngi pinyade badu Chris, kumno ngi pinyade bad kabalang, kumno ngi pinyade bad ki parabriu haka jingim jongi. Ngius ngu haki kam jongi apostol. Haba ki Kristan ki ladap na gabor mensiam Bakhuid ki kerlalong ki Kristan ba janai. Bad kila im ha kawe ka jingmud kawe ka mensiam bad kila wan banaiti ya ka jingdon jingem jangki naga benta ka jingdon kam jang ka balang bad ki dakot bad ki ringe bad kim shimla dona eye habangi im badu mensiam Bakhuid nginom dona eye pinban ngin im ha ka jimpahu u mensiam Bakhuid wanra ya ka jimpahu bar ka jingkerku kabu pahu pahai haga jingim ka jongi.
Bad haba umensiam Bakhuid utrekam uno brio kin kerlalong ginom pentengan yakiway kum o Barnabas. O Barnabas ula wan IT no yaka jingdon jingem jongo barro but baru ki brio kilayo mad yaka taka jingai ti yaka spa ka pew jongo yaka sap ka pong jongo ka pelong yakiru ban ngau tengen lamba jongo baru u Barnabas ula kerlalong ukun jangga jing tengen haka balang. Haba ngi dap da ka bor jongo men siam Bakhuid ngiru ngilaban kerlalong ki kun jangga jing tengen. Bad lemba ka jingai men siam jongi ki brio kinio jing tengen. Minta ka balang ke don kam kum kini ki kun. Kum kini ki kun ke badap da ka bor jongo men siam Bakhuid bangindo pelaban pentengen iweya pat. Haki inga sem jongi ngidon ki kun jonga jing tengen. Haki inga sem jongi ngidon upa ubalong jing tengen nakabinda ki kun. Haki inga sem jongi ngidon kemi ba pentengen ya ki kun. Haki inga sem jongi ngidon kimi ki pa ki pentengen ya ki kun. Haki inga sem jongi ngidon ki kun ki ba pentengen ya ki kimi ki pa. Haki inga sem jongi ngidon ulo ba pentengen ya katenga but katenga ka pentengen ya utenga. Hangda ngin sestang ban yo ya ka jingroi jong men siam Bakhuid. Jingroi jong ka balang. But hangda ngin sestang ban long kum gisim baher shabeneng man kapor na mau Jesu keren syapang ka beneng. Ula ong tang habangi kloy ban syayalam dau men siam Bakhuid ngin sestang ban yo mad ya ka jinglong jong ka beneng. But ban yo mad ya ka jinglong jong ka beneng ngidon kam shong but ngidon kam ban ba ya ka dempana kan kerlalong kum ka tapiniang nakabenta baro kiba pediang ya kane ka bor umen siam Bakhuid. Kadimpana kan kerlalong ka tapiniang kabasting nakabenta baro ki Kristan kiba kloy ban kongo kiba kloy ban ngap ya kane ka jimpiniar jong men siam Bakhuid. Daga jing shisha ka dimpana ka yarap yangi ban kiu shabeneng jisuang de mau ula kindiu ya kibrio enda la kindiu ya ukun uble kaperte baro kawe kenio bor kabapelam minta ujisu ula pediang ya ka dimpana nagabinta jong ujisu ka dimpana kamde ka jing shashitam henre ka dimpana kalong ka tapiniang kabala yarap ya u ban kiu shabeneng. Hadin kato katnes ngiu trai ngin sapoi sya katakas ngi purom jaga jingkiu jangu jisu syabeneng. Ujisu la wanhia sya kane ka perte bad ban kiu syabeneng ula don kam ya ka dimpana. Bad ha ka basyong halor ka dimpana ublay upa ula rabiang ya u syabeneng. Ula kiu syabeneng. Ko himmen ko para nagabinda jangiru kane kalang kaju kalindi ka ba ujisu tarwahangi. Ngi haban pinkremenda hagane ka por jongka Pentecost kat bangi dang kemilindi ya katakas ngi borom jongka Pentecost ngi de bandon ka jingang nud kaba jilliu hapo jongi ban shong halurut kalor ka dempana rengkat badu jisu ban kiu shabeneng da ka ba yalam da kane ka lerba jongka beneng kalang umen siam Bakhuid tongin duwai hakane ki ukirish Bakhuid bangin long ki kun ki ba pin kresherhem hakane ka Taïew hakane ka ayam jong umen siam Bakhuid hakane ayam jong ka Pentecost kanamba ngiru ngin yamad ya jisu ngiyamad ya uble ngiyamad umen siam Bakhuid da ka ba nangdangin kerlalong ki nong pintengen ya kiwei nong pintengen ya ka balang baro kawe tongin duwai naga pinta kane ka jingai haga jingim chongi Jisu beid karko kardo yangi pensle yangi da umen siam Bakhuid bangin dup trang ya ka beneng bangin im naga pinta ka beneng da ka ba syong halor ka dempana da ka ba ya ka dempana ka ban kerlalong ka tapiniang naga pinta jongi ban ker sya beneng Jisu pen karla ya ka jingim jongi vei pa iveiru bangin long ginom pentengen ivei pat ha ka jingim Kristan jongi en ya ro ya utrai Jisu Kris ko himen ko para tongin plai ka jinget ka jongi nganget hau play pa badan bor baro
Untar ke bedeng bakakandau. Padhau Jesus Christ pun pamarwe jengu. Utrai jengi. Yau bala pun amin sim Bakhuid. Yau bala kana ke Maria Tesuti. Yau bala shala ben po Pontius Pilatus. La sanar pna yabu. La yap la tep yabu. La kiasha ki bayab. Haga Sngi ke balai kami pan ki bayab. Ula kiyo shabane kushang shakamon ublay upa badon bol baro. Nangda wan pan ban bishari ki bayim bat ki bayab. Nganget hau men srim Bakhuid. Haga balang ki atolik Bakhuid. Haga jing yasulok ki rikuid. Haga jing map ki pop. Haga jing mi pat ka do. Haga jing im bam jekut. Amen. Ana ba lais pa inyo pun riu. Lais pa inyo pun riu. Bacimen sim, o Jesus Cristo trai, ira amigo pa, la jinai upukawan, ilong ukau kres, they bantu yatra kojing tenju, bandong upukawan. To ya duai ko himen ko para baga jingkinia janga barjampi kallang ka priang hun hau blai uppa badon bor barro To try bedeng ciknya di jompi, na kenta keciro kurang kerja suku, kecil yang ibu deklar mukro cukup balok away. to ai ngi kar part ko trai bangin shem jingkamen barabor hakini ki jimmaya Paskha kramba ka jimpen de mai ka ba yai tre kam hangi kalong ka dau janga jingkamen Bakhuid kot jangi da ukris utrai jangi Amen. utrai undon reng ka bat pim Rekat bagi to kentiu yala ki donot kentir kisau tongin aingu ya utrai ublai jangim kasong hok bat kedai. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hagi por baro banyaro yame ko kendrat henre kamdam hakene ka por ban yaro pindon burom shushu yame naba ya ukris ukon lamborot Paskha jangi lakenia ju pep bantarwa yalade nagabinda jangi badu yada yangi da kabaya ya side nagabinda jangi hakama jame ulong ujinkenia ubam yapshu ukon lamborot ubalasha penyap shisin uba im junam namar kata habala dap mia daga jingamen Paskha kaperte baro kawe karisa daga jingero yame ki bor bening ru bat ki kinhun angel kirwai lang yaga jingrwai janga buram jame bat ki apen bana kalem sange Bakhuid, Bakhuid utrai, Bakhuid ublay kiban, nebat bertekidam, data buram jombe. Rai Hosanna Shatro, Rai Hosanna
ko barakit ngitrang nado ka donut nagabinda ka jingroy jong men siam Bakhuid hapo jongi daki sap ki pong jongu kam dame hakene ka yom jong men siam Bakhuid kat bangi pen kare nagabinda ka Sngi brom Pentecost ngitrang man ka Sngi nagabinda ka jing pen sle arsha jong men siam Bakhuid bangin dup laban hereng kat badu Jesu haka basyong hakitap yang jong gadim pana kabau Jesu terwahangi kenapa ngindup ya kendu ya Jesu markemat haka jingim ka jongi idwai na binta baro ki brio ki bam sautu bat pepang ya kana ka jingmaya haka jingim jongi pamakiru kin stamban sautu pakin longi brio balai da shisha melong Bakhuid ka trai ka temei jong ka jing Kuwait barom namar ka tangi karpadia me to pen Kuwait pen kentang yakini ki jing tarwa jongi da ka pa ya umen siem jame kum ka umje halo jongi bakin kalalong yangi kamet bagasnam jongo trai jongi o Jesu Christ haka por baladino yavu badalaka mons ngoba ula pediang ya ga jing shashitam ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halage sentran uong to shim bat to bam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjonga ya ka benaiti na ka benda jumpi Hakaju ka rekomenda la bam ula shim ya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ya ka halage sentran uong to shim bat dina ka ne pi barro na mar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jumpi bad naga benda ki babun naga benda ka jimap ya ki pop tele ya ka ne ban kan mau yangam Kos nam bakardor jango Chris to pen Kuwait yangi to pen Kuwait yaki men siam hadim pen Kuwait pen kia yaki bapang gi bashitam yada yangi na opamen kajim maya jong kajinget Katasin bangi bang yune uku Kami dinakani kakuri Ibenda kajing yak chombi kutra Tanadung tenwa Namar kata ngi ke papen menta ya ka jingia bad ka jimmi pa jongu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim bad ya ka kuri janga jimpenim ngi da aingu aidem na mar melanyu yangi ki babit ban ya hakama jamme bad ban chakriya me da ka bas nge verit ngi karpadia me bangi ke bayo benda hakamet bad ka snam ukris ngilong ke bela penyat le ka vai da umen siem Bakhuid taken mau ko tra ya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka partei But to penchana yaka haga jingin, Rengad bado Francis upa Bakhuid jangi, Wilbert Marwenu Bishop jangi, but baro killing dog but kirinium. Taken mau lemro yaki himmen ki para shinrang but kinde, Kibela yotia daka bakurman yaga jimmy pat, but ya baro kibela klat no haga jingisne jamme, to pediang yaki shaka jing shai kakoma jamme. To isne yangi baro ngi karpadia me, Barangkad but Kamaria Teisoti Bakhuid kakami jango play, Ujaso Bakhuid Kurim janga, Ki Apostol Bakhuid, U Francis disease Bakhuid, but Baru ki Rikuid, Kibela Pinsmavaya me pateng la pateng. Nilongi babit ben yo bin dalem haga jingim bam jikut, but bangini raw but pendon buramia me, da ukurn jamme, U Jesu Christ. Dahu lembadu badhavu, Kallo hamayu blayu pa badon bor,
Haga jingelong kawai jongamen siem Bakhuid. Barok keburam bat ke jingero. Jenom la jenom. Amen. Ko himen ko para tongin duwai nagabinda ka jingai duwai kerpang nagabinda ka jimpen sle jongamen siem Bakhuid. Na adu mindang ide bendron kata ka jing shirhem ka jingid pen krai nagabinda ka Pentecost. Iduai ru nagabinda paro ka jinga ka bangit trang ha ka Bible Convention ina iti paro ki bangit ki bawanchi menda ha ka Bible Convention ha ka Sngi sai jain bakin ya ma shisha ka jingid ka jongu Chris bakin long shisha ki kun ki batimai kopa jongim uba ha bening ka long ka Bakhuid ka ten jame kan wan ka ima jame ka long ka mon jame ha kendo kumpa ha bening toai yang iminda ka jimbam jongi ka bahala ka Sngi Batomap yangi kerangkang jongi, kumbangi rungi map yaga belesmio yangi, padua telam yangi shaga jimpen shoy, henry tapalait yangi naka basinio. Topalait yangi kerpat kotrai naka jingsinio barro, haga jingspun jamme, toy jingsuk jingsain haga Sngi jongi, kanang bada ka jingera ka jingisne jamme, ngilait barabona ka pop, bangin yo jingera naka jingjin jar barro, kadbangidang ap kemilin diya ka jingkarmen Bakhuid, but ka jingwan pa jongunom penim jongi u Jesu Christ. Namar chumbe kalong kahima, chumbe kabol kapuro, chumam na chumam. Kotrai Jesu Christ may ubala ong haki apostol jamme, ka jingsuk ngayi happy, ka jingsuk janga nga ay happy. Wat pe de ki pop jangi, Henry ya ka jingay janga balang jamme, pada ha ka jingspun jamme, toy hakai ya ka jingsuk, but ka jinget le kawai katkum gamon jamme, mame uba im badaba sensha, jenom la jenom, ka jingsuk utrai, kandon barabo ringkad but pim, dap ta ka jingi du Christ tangin ya ing markelia. Hakami ukon lambro jongo ble. Hakami ubakit no ka pop jonga prote. Sukito kibala kort shaka jing kawai jongo ukon lambrot. Tempesho rakdi musiem samakan sakyaki. Met palas nam jongo Chris kandri na shaka jingin pam jiko.
trai Jisu ngis ngamu yame ngi ro yame ngi mani yame naga binda ga jingi khai ga jame bamelang terwa hangi ya keler jangga bening kabayalam yangi shabening Jisu bayi ya rob yangi ban pediang ya ga jinga e ban ro ha ga jingim jangi haga nigi Eucharist Bakhuid kat bangila yo pediang yame haga communion Bakhuid but communion means siam Madam pen kadang yangi ya kata jing terang jangga dolu jangi ban poi shabening rengkat bad me daga jingelang jung men siam Bakhuid pen slaying ko Jisu daga bor jame kapta me ko Jisu ya baro ki kon ke bashimenda haga nigi Eucharist Bakhuid don bon ki kon ke bapang ki bashitom ke shimenda lang haga nega mas Bakhuid ke terwa bon ki jing dumo hakama jame Jisu kai disne ki barro karko ya ki barro karko batta ya ke bapang ki bashitom ke batiap pang haki hospital haki ing la jong Jisu bai dai bor ki pindap shoin ya ka don or men siam jangi daga sap ka pong jang men siam Bakhuid pangilong ki kon ke bapintengen ya ke wai hallelujah 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 Jesus 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 la 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 hallelujah 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 Jesus 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 Hai boring Jesus bende maying Jesus hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 la 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 to nginia duwai to shashkor ko trai ya ki jing duwai jangi bagane ga jingya ai kliang bakentang janga jing sius pa yangi kan wan ra hangi ya ga jingya rap hagane ga jingim but kan pinyo ya ki jing komen junom da ukris utrai jangim amen utrai undon reng kad bat pim blay badon bor baron karko yapi uppa baru kon baru men sim Bakhuid ya lesuk ban pen bana ya ka kubor babha jang utrai daga jingim ka jompi hallelujah hallelujah Ismu ya blay hallelujah hallelujah Kana barshi spotlight Jisu, tu is name, ko Maria ko ni Rabjin Kristan, tuan bentar Eng Pablo ko Sim Bakhuid, Amen. En Yero Ibra Jisu Christ, Amen.